Negociante sira ia mercado taibesi husuba governo atu monta ema ho di controla haris fatin sira ia mercado ne. Negociante sira nebe durante ne halau atividade negócio e mercado taibesi tristi, ama haris fating nebe governo prepara e mercado taibesi funciona deti ha tempo loron, mas be tempo kalan oda matan haris fating sira ne sabi meten situação ne obriga vendedor sira tem que soebe e liur, hodi halo ambiente e mercado ne la higiene. Tambane vendedor sira husu governo atau monta ema permanente e mercado ne, hodi controla no hamos haris fating sira e mercado taibesi. Be ami fan hane tamba haris fating islos ne tamba ema soebe heliur re sintina mosi heliur re nema kodi islos ne haris fating iha loke loron de kalan la loke anta ema sintina mosi heliur soebe mosi heliur nema hodi doisensane nema ami husuba governo vele taumatan foneti que me ida responsáveis e ida ne para hodi sikoroba mos bawi Haris fatine tuir lolos ne estado mai hadia estado mai hadia labeli usikela det ami vendedores ni hakara que estado mai hadia tem que ser monta cleaner ida ne para sira hare amos labeli usikela det tamba cleaner mai montamos tem que ser sira ia pagamento. Tem que ser sira ia pagamento para siramos contente mas amos haris fatin hamni hakara idane ami hakara contribui ba itania nasau na tu mercado mos então 5% mos ami vendedores se ajetai lá vendedores tu hakara mos para sira odi usa masih usi que latia de Tanzania estado diang haurasik makabahasuru chefe departamento diretor haudian vendedores tu existe diang hakara haris fatine hakara selo mas be tem que ser halo relator ida ba hatama ihabe municipio ba para siramai atene be cleaner sirane mai monta ema hene para vendedores tu hakara ko usa hanesan laos dian obrigatório mai be consciência para sira tau 10 sen 5 sen yang narang katak foba para ita hodi adi afali itani haris fatin atau diak na fatin. Antes ne vendedor sira e mercado taibesi hato ona pedido ba parte relevante, mas beto agora se dá que resposta. To notícia ne publica Yemen se dá calo confirmação o parte relevante, tamalorong feriado. Equipa cobertura Yemen.